U šumi su živjela 4 puža. Oni su bili najbolji prijatelji. Šetali su šumom sretni i veseli cijele dane, a kad bi pao mrak, otišli bi kući spavati. Ujutro čim bi se probudili, izašli bi iz svojih kuća i počeli pričati o svemu i svačemu. Jedan puž je pričao o tome kako je gledao svjetsko atletsko prvenstvo te je upitao ostale. Dečki, kaj velite da se i mi odemo utrkivati? Super ideja! Može! Super! Kako se i drugim puževima svidjela ta ideja, putili su se na šumski stadion. Utrkivali su se na stazi dugo 1 metar. Utrka je trajala satima, a kad su prošli kroz cilj nastala svađa jer se nisu mogli dogovoriti tko je pobjedio. Ja sam prvi! Dosta tišina! Predlažem da ponovimo utrku! Koliko god su puta ponovili utrku, nisu mogli odlučiti tko je prvi prošao kroz cilj. Odlučili su zamoliti svojeg prijatelja kamermana da im snimi ulazak u cilj. Vratili su se u šumi ljuti jedni na druge. Zatvorili su se u kuće i 4 dana nisu izlazili. Bili su jako tužni i žalosni i nedostajali su im njihovi prijatelji. Kad su napokon izašli iz kuća, pomirili su se te su opet bili svi sretni jer su bili svi zajedno. Veselo su šetali i zaključili da je njihovo prijateljstvo važnije od jurnjave po atletskoj stazi. Uostalom njima se ionako nikuda ne žuri.